mim kut thla ni kwa thole ni kan lo thleng ve le ta tukin zinga hian politics uhuanga Mizoram thulang sar then khat tele mi pui bengverh thuleng wak then khat te kan han tar lang lenga tin indiaram chung le pon thu thar then khat te po han tar lan kan tum le don nia o kan thu bula chuanin Asama district lar tak mai keni pona kan lo hriat Karimganj district mingthlak du lo wanga buaina chhome ki kan han tar lang ve lockdown ani Assam sarkar chuanin Karimganj district ming Sribumi tina thlaka hemi du lo hianin mipui ten nor anhuai hota protest an kalpuya buaina a chhuak na sa hle nia soyani lungoilo na lan tir zinga mi sa chuang Assam sarkar chuan an mana man zinga hen college professor te le zirlai te po antel Assam cabinet chuan kumsang hi somni pali November thla dei to khan Karimganj district ming hi kumsang khat zakwa som pakwa a Nobel no moi lo choi to Rabindranath Tagore na atlo Truma district ta na amat thlir nei Sribumi tia thlak alo rel to a Sribumi ti su goddess Lakshmi ram tina hani ti Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan a soi district ming thlak hi tual chung mi tam takin an du lo ngala lungoi lo na po an lo lan tir fo to bokani Indonesia khan district ming thlak du lo tu te ko rang rang lungoi lo na lan tir an kal chua kan pung kho ma kong an zo a hun ren khata chuan norhuai hotel police te anin nor boy boka he wang hian an zinga mi cha chuang chu hren an nia norhuai hotna hian congress worker le zirlai te an tel na sa national highway somthum pasari na chu dan ania bus le supply truck plan po abala pha na sa hle bokani norhuai hot wang hian sum don na mun le zirna in te po khara nia official te chuan a tirlama boruak thatak nuaya lungoi lo na lan tir ani hnuin mi then khat tharum tho zongin an che ni in an soya security force te chu lung le man ro dang ten an tonga ani nor boita nia soi ani hetila hian Mizoram sarkar a hian OSD panhile consultant pali anom meka hemi chungchanga social media thupo si han ngai thalokila Mizoram sarkar atun din mora hian sarkar nathok nilo officer on special duty OSD panhile consultant pali anom mek sarkara OSD te chu OSD to Chief Minister Jonathan Lalram Ruatale OSD to Agriculture Minister Dr. H. Saithan Tluanga Hanni Secretary Reng Veveni in Lommana Thatin Cheng Khatpe Kanni Official Thila Ram Chunga Thlona Manga Jin Phalsakannia Secretary Bill Thai Angchin Phalsakanni Sarkar Nathila Chuan An Thlenna le An Jin Vevana Tiang Chuan an mang thai bok state sarkara consultant te chu school education department consultant reverend Dr. K Thanzawa LRS department consultant C Chalsoi Thanga MSS retire PWD consultant Lalthansanga PWD engineer in chief retire te annia tin EFCC consultant atan Pulalram Thanga IFS retire te an ombokani consultant te hi an reng le lomman mu ainang lawa Reverend Dr. K Thanzawa hi state sarkar secretary reng ni in lomman thatin cheng singthum sanga ala a Lalthansanga chu engineer in chief reng ni in lommana thatin cheng singthum sangli pe kani si Chalsoi Thanga chu joint secretary reng ni in thatin cheng singthum sang ni la a Pulalram Thanga rank tarlana ni lawat thatin lommana tan cheng singthum sanga dong boka consultant te hi official thila ram chunga thlona manga jin phalsakan nia an rengin an bil thai angchin phalsakan nia sarkar na thila chuan an thlenna le an jin veiwana an hmang thei bokani hetila hianin sarang thlenga rel ron lut chu hon tumin Mizoram sarkar in buat che mupa an hriat to le kan puantak ang khanin tun thla ni som pathum hinrin ni hian prime minister Narendra Modi chon lamwala tangin Herald station hi hongdon ani kha prime minister Narendra Modi an hinrin nia Aizawl atlo tura ko pui chunga akal na tur kong te chu choma chung kong pui sira dorte in hon phalsak an ni don lo nia soyani Aizawl Municipal Corporation AMC thu chua chuanin Modi an Aizawl atlo don awang hian Chief Secretary Havin August ni somthum sang ni somni panga alo rel to angin thuam pui helepata tanga lamolin kar vaya chaltlang le ramhlun chumi dunga dor le mimal pisa le kong sira thil zorna zongjong te chu inrin ni hian chundar som pani thleng emo akir le ma emo hon phalani don lo ni nan soi Prime Minister Narendra Modi hian inrin ni hian lamola tangin bairabi tu sai rang rel kong sial thar kha ahong don ani kha sarkarin bo che mupa media lama pokan lo mucham chi toinarin oma in saranga tanga New Delhi Rajdhani service dan tur timing le rete tiang khan media lama po phau chu choi ani to bokani hetila hian tunlai chu
FCAA Forest Conservation Amendment Act sanghele somni pathum dulo na pol engemaza tenan lantira political party then khaten han chom lian boka tiang chuanin sarkar lai benan party then khaten an lo hmangtang kai ve boka hei hian boru ka nei chhome ka ni malak na sang sang adu lo pol hian lantir an tuma CM hu ten tuma tin lungoi lo lantir nan kong zo te tiang chuan malak tu sang sang kha an lo rel to ni kha chuti lai chuan he Mizoram State Assembly session ina Mizoram ahman ve tura pastak Forest Conservation Amendment Act sanghele somni pathum eptu member then khaten rorel na ina pas dana an soi no mek lain lungrol taka pas jinga ngai ani ti in Assembly Speaker Pu Lalbiakzama chuan a soi ve thung apisa thu thar thedar thu te komna speaker chuan Assembly House a thurel te hi thir dan sang a soi ho thin ani a chumi hnuwa house ngai dan la ka ni thin ati tuntruma FCAA chungchanga po khan remti ka zota remti antia remti lawin chuan remti lo ti ro ka ti khan tuma remti lo anom lo atia chuwangin kha resolution kha lungrol taka pas jinga ngai ani ati thuthar thedar tu te zona changin concession kha life fa chu ania ayan let vek thaya kemanin record kan nei boka remti lawin omem tia ka zo khan a re vek tuma remti lawan omlo ati anhuwa eptu member then khatten pon lama rem antilo ti an soi chua le po andu lo chuan house kha soina hun turania pona soile si kha chu apuitling je lo deu ka ti ati session zone hulama member then khatin FCAA resolution putlu chu zelu thut inpu chana le inzirna hun omlo anga an soina po speaker hian changin session tran mani saria hard copy in MLA te anina pe kan nia assembly website a po da ngala ni thua soi injir man turanga an nia an injir lowemo an lo inpu cha lowemo ni chuan in member te mo phurna zo ka niang ati act le rules copy mulonia MLA then khatin an soi po member te hena pe kan ni kher ngai lo ni in a soya akai noi act le rule an hredu ani chuan in library an pan mai thin chumi tan chon MLA te puitu tur po siaman ni ti Assembly Speaker chuan a soi FCAA resolution hi Forest and Climate Change Minister Lalthansanga an house a puluta soi hawani hnu pas ani kha khamin hu khan Mizoram hun sang soi sel na ron chuaka hemi dulo tu pol han ron dinga chung hote malak na in opposition party then khatte tiang chen an ron vung chhoboka sarkar beinarem changa la in mi then khatten ma han la vung viau mai boka eng poni se hi mi puite ponangun taka kan ngai ven angai khop mai tia hian han du tok potila ole tunlai chu international politics a buaner no om chhome ka nia tarif chungchanga te Russia Ukraine indona ti top na turam halak mek na te gaza buaina chungchanga te ramsang ten ngeidan an puang chuaka chuti lai chuanin lamtang te in siamin malak na te po kal chhomuk mupania chuti lai chuan India din hun po hi aboi thla khop maya US 50% tarif mangin India na US a bungrua a thon lu a hianin chia sang zo ka kalpui me kania ta chon India hian engtin nge a beile dona engtin nge ma lak don ti po hi hre thiam har sa khop ani chuti lai chon Russia Ukraine in dona chungchanga India po hianin malak na engamon kal chhopui ve a Modi po direct in a lo beto thina ni kha chuti lai chon in Prime Minister Narendra Modi John French President Emmanuel Macron su phone in a bia ani kha thodun na tur sang ba ga Ukraine boina rang takati top dan tur chuta malak dan tur te soi puya ram shroi tu pani in biak na hian India France thodun na tur khovela remna le mona then zonga thodun na tur te an soi dun bera ram pani te thodun nei na tum ber tur po ani thu antar lang bokani Prime Minister Modi le French President Macron te chuan sector sang defense space science technology le economy huanga te thodun na thazok nei an du thu an soya Modi chuan na kumjana le somni paruk February Al Impact Summit India na a hoi hot tura tel turin Macron hi a som bokani Shroi tu pani te in biak ma hian Macron chuan Ukraine chungchang ngai tuin coalition of willing meeting alo hoi hot to a he huna hian Europe Australia Canada Japan shroi tu te baka Ukraine President Depo Antela August ni somni pakhat khan Modi le Macron hian Ukraine buina chin felani theidan turte West Asia bial chunga te malak dan turte po anlo soidun ve to bokani ka heta hianin kenipon kan puang nual towa coalition of willing ramzinga hianin Ukraine ta na security guarantee pek kha anrel ber kha nia ramsomni paruk chuangin Ukraine ven himna turin security guarantee pek kan remti ti conference kan ron tlanga upuya awang khan US po hian min thlop nge kan be sei ti khan US thlop na pon deal nge ni kha hi
Russia khana du lo veo maya hangai thei lo veo maya awang khan tuna hian Russia chon beina lian tak mangin Ukraine a chan let pha me ka nia Trump hian malakna diplomacy mangin Russia President Vladimir Putin e dor me ka nia chuti lai chon malakna ti thuanom zong in Europe ram lian ten lo che ve mek bok nen ewangen Putin a thin rim hianin na zokin Ukraine be meka nimin lampang po khanin Russia Ukraine in do nuwa drone be pui thlak na lian ber Russia chona kalpuya drone zariat chuang zet mangin Ukraine hun thang thanga beite renga Ukraine cabinet sarkar building hiala kang mai a chhuak pha katiang kha thil thleng ni in Russia be na hilian tham khopa video phasalama kan tarlan tong he ka chiang jokin Ukraine boina lampang te tlailama ti chhuate kan tum le tura ngai la thome ole kha ti chena khan tuntum video chu handu tok le phot mai teang khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole